Chokomar Pan Adap Sirkebra to Timpen Arnigasam, Hoporan Sai Hemalong Donangji, Council Pen Kipachini. Hills Tribal League atum Deputy Commissioner of Pan Pinpur Aloki Pajir NRC part draft along Karbia Men Lapen Karbia Kur Ketok Pachok Nang Jipu Kema. Suri arat biluk haralang sunalong ningkan kini katalon. Kardom Morning News aralong penili Willerban Trophy. Naranjaponik thab biar tang ton pen. Karbiang lo Jonas Council pen Secretariat laben Council ke parlo sai kam mati department ke doan sai Puchokomara Pan adap sirkebra achtim pen arnikangsam phoporan sai hemalong donang jipusi arko ke tham arni pachata. Deputy Secretary Pen Kipachatak Atenke, Karbiang Autonomous Council Secretariat, Lapen Council ke Parlo ke doana sai kamasai pu Chokomara Pan adap sirkebra achtim pen arnikasam phoporan sai hemalong sai ki klema por hot ponlo. Apor ke hora teng sai phula pen Chokomara tu methang arpu arkoi ke chengsi arni pen claim nangpo. Sita second Saturday lapen fourth Saturday achi clojon wa ki kisang mate holiday arni pado thot pota Karbiang Autonomous Council Deputy Secretary Pen Pachata. Asam along kaboche kuti arat kachong hong padi krima phi surini rakret chokse ningkan ki jut matijong thamkebra isianing ve jirlo por NRC part draft paklanglo laso part draft phan kiro tumtado lapen kakhindia tumtado. Hills Tribal League pen NRC part draft along Karbia Men lapen akur ketok akele ketok chia puthak arkoi ketham arni Deputy Commissioner Adil Khan aphan epak Pinpur alo pachirdam Pinpur alo along songja tum Deputy Commissioner aphan NRC part draft along Karbia Men lapen akur ketok pachok limji pulote Roman Ameksi enangji pusi pachini NRC ke monon phia phan kerangsot alo elector photo identity cards along Amen lapen akur ketok lim asonsi NRC along ta choklim nangji Karbiang long along English alam aphansi official language pusi Karbiang long Autonomous Council penta Parokresur kebra troxy kebra nerkep aningkan pen denglo to NRC electoral roll nijor naam tu check koribo pora obostha na eta manu hire koribo pora koribo loga obostha korise gotike ene khetrot ami demand korisu preliminary ami eta information disik disu kintu ami demand korisu NRC to ইংৰাজীত প্ৰকাশ কৰিব লাগে কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে যেনেকৈ এনসি হিলছৰ কাৰণে ইংলিশ ইংৰাজীত প্ৰকাশ কৰিছে ঠিক তেনেকৈ কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে এনআৰসি টু কাৰ্বি ভাগ ইংৰাজীত প্ৰকাশ কৰিব লাগে অকল কাৰ্বি নামে ভুল নহয় বাকি যিমান ট্ৰাইবেল নাম থাকিব ট্ৰাইবেল নামবিলাক সব ট্ৰাইবেল নামে এটো ভুল থাকিব কেচক যে কেডোআন ৰমান আমেক পেনসি পচক নাংজি HTL laso alam pherang ke aphan kapachini ji aphan arnikang sam thekara sahe malong birta maita phapon thu ningkan kimi pani thom arni mahamaya constituency along long ekisam pardon rona birta katnu sa pherang ke robin bepen birta nang pali Great po Mahamaya constituency along ta kaching tora towar keran Japan arkoi kethom arni pardon ron long priatem long e sompon samilang so development block angkang 36 NH pen Baputi Teron Arong adak pokia towar mitar parohini kasalam Japan MEC Lunsing Teron Arideng pen long e sompon lo along long e ke sompon mo along samilang so development block a video mitali kathar pi VDC amai pu long sing tok pi BLCC amai pu Sarat Singh Teron atum chitong dun Clodar lang so long Calvert teke rong pi arong along Pokia towar narlongati pokia towar kasalam Japan ta MEC Teron long e sompon thu Elitum Mahamaya hawar pen long e ke sompon chenglo la so poki pot bang ke nang litum pha nili nang chuning ri bang la hello nang litum lang dun payment noi a quality ka do veta nang litum cherap chito du noi athe litum ke develop nahi pusi ke damta por rita me entire Karbiang long a rada tum ta aning ke ha isi puriborton nang ji pu pencheng loksi litum sarkar pini nang dolo ake hai tuliram rong hang sara hin pensi litum ACM lo lang li hin pensi sarkar dolo pini litum along tin pini mohamai pu alam kali elitum 26 ta homosti along sitame elitum development account ke claim bon kachebai elitum MEC pencheng lo rada tum kachebai adu jang lungan kadu ka veche mathasi elitum claim dun pamenoi alang le VDC sitame dolo alang litum penching wa ching saira kadu ve account sita me sen pen ka pachun pon thegia phan nili MEC hoi na litum rada phan chuning ri pon lo
nan malam sopor phandi na pharman bir tamang tamanik sina Have one bite of sweetness in your little and great celebration and occasion. Taste it today at Ashoka Sweets, the Soy Building, MG Road, Difu Market. Aturkimi Academy, Rukasen, Amlapati, Difu 782460, affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open, Montessori up to class 9. Issue of prospectus and admission form from 1st of December 2017. Facilities like Boys and Girls Hostel, audio visual teaching aid with projector, Smart Class, Next Education Inter Private Limited, arts and dance classes, etc. Montessori classes will start from 1st week of January 2018. For admission details, please contact 03671 273084 or 7896 971 592 or 8724068454 or 8472091283. Holy Child Academy, Lurulangso, Difu Karbi Anglong. New admission starts from 15th of December 2017 for the class of playgroup to class 5. The new classes will start from 8th of January 2018. The academy provides many facilities such as computer education, secure environment, music and dance class, art and painting class, playroom, audio-visual room, school tuition, daycare, school tiffin, smart class, child development center, etc. Parents or guardians are requested to collect the admission form from the principal office at office hours. For more details, please contact at 9854 143 772 or you can also contact at 03 671 27900. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available. List of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming. Full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial, signature galvanic facial, signature Aurelatus facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihin amo piputat bir talang wang thlo Karbi Anglong anchot kali ni hangni tur talawir along langsun kilang menai angbong paklongkam mate belokhat alangsun ta isilo paklongkam aphan belokhat puta amen jathang o langsun langpro ke menai angbong paklongkam alangsun ta isilo suri arat pininga ningkan kimi arni belogat alangsun along ningkan kimi katalon moni chepegon ei pusi kadni salong birtanang pale Arnam ka sonsei laso paklongkam alangsun adung kelepen sonsori akisung ke boy alam malom soke teni edji akele ningkarong ningkang sam alangsun atamonsi pathak deji inglong hiniang bong nangkang tu alangsun siningang song pensi nangkisun nangkilipu meme ningkan kimi arni ningjapang samji pulote paklongkam alangsun alongsi patebok dam nangji suri arat laso alam ahok pusi ningcherinti ningkan kimi arni laso alangsun along kibikithi Kedu Keplang, Sarpi Sarpu, Aklimang Par, Khai Grehini Kachatong Alam, Paklongkam Tourist Spot Development Committee Akongchun Bang, Robinson Rongpi Lapen Sukur Singh Tokbi Kadni Saphan Pachini. Vokeng Hongni Puke Badu Tachini, Ponta Ilitum, Akeng Hong Pliavo, Teglong Lote, Vokeng Hongni Gali Hong Plipusining Jihurji, Tantela Sokeng Hong Pliavo, Konat Lokedu. Aking Hong Pliavo pan Langji Pulote, Haurogat Subdivision Arlo, Tarabasa Hawar Dam Nangji. Tarabasa pen kilo kilometer isi, Damlote Aking Hong Pli la pen Awengkong Pli, Avo pan Tegdam Longpo.
Bida sing terone hemsi laso keng hong pliavo ki phi busi kat news long birta nangle bonta akeng hong pliavo so thilot puse ahem phupen birta pachini birta bangila pon sekang ton pon iklo lai mom news channel domi tharmik kurang thu